ora garing. Bilang jinak ora garing-garing. Mi, Nun, lagi apa? kata digombal, terus bilang dina ora garing-garing. Anterin Mi. Dinami. Pengen keliling-keliling Mi. Lah, ini aku pegawaian. Bang Mi pengen berumah emang kau sih Mi. Kita sina, garam Mi. Beli dong. Kasih Mi. Ayo Mi, kangen Mi. Pengen keliling-keliling kampung kan Mi. Ini lagi aku pegawaian juga. Oh, pegel nih Mie Kim. Sekarang jinak, ora garing-garing. Mi, selawas-lawas di luar negeri Mi. Mi kurung bae, masa wis balik di kurung main ning omah ora pengen metu-metu apa Mi? Ya kini sih priwe pegawaiannya. Wis tinggal napa? Tinggal na bae. Tinggal napa? Ya wis kalau dingin Mie teh dapat sotom ya. Yo. Bisa didorong no? Wis deh. Ya wis. Luar dia kok kacamata kah? Jengkol lagi pada larang. Lawas-lawas di Taiwan orang makan tangan jengkol. Ya wis kok tuh udah ning yang mana ya? Oh, anaknya arane Nur Lelai kayak Mi ya? Iya, kue batu di sini ke sekolah ka, kue. Mi ay kasi yung may kaji pusen dulu Mi. Iya, kue kasih pesan mus ganti tani lah, ini sekarang jadi dari ini. Kang, sampe ngantar temen sih. Angel Joko teh ki nempel ning sumbuk temen sih no kakek sumbuknya temen dah sih ki. Langsung buka dari uruk sampoan. Ya Allah kok sing merupul pisan iki no. Gatel, Kang. Awas bakas-bakas dipaidupin kakang gua ajak lalen ku sampo. Aku nang sampo kan di sih baka anu gua ilok nonggoni cak mimik renyes bae baka sampoanku. Aja anteng-anteng buat mimik renyes belenakan. Kono Ada angger temen bae kakang beberapa. sumbangiku. Lagi langka iku mimik renyes. Sampoan kan bakal langka ku karo sabun. Puas-puas yang penting memuntuk bae. Iki ling sana kosine akeh-akeh temen ling Bisa sana. protes bae ga. Kayak kembang gempol no. Ki yang modal beli protes bae. Tapi walaupun nok ninin ndase subuken akeh ling sana kakang tetep sayang karo nok ninin. Terus mulai kan. Ora sayang mau pentak jeburan yang sawang loh. Mumpung kakang kan dilengaken nok ninin kah bagian kuwi depan sebae kan. Dilengaken ya kan. Masih mengen ora kan. Yang mantep gue sing gawe hatine kakang gemeter. Nok, kakang tumben-tumben yang pengen lihat kotak bongko nok. Jam pira sih kini kira terbongkot ta. Ya pas iki jam 12:30. Kalau terbongkot yang Bogor City kah ya? Iya, enak pisan bener. Ya wis yang Kakang pengen kotak bongko, minumnya ku anu kah teh jus. utang maning. Ya apa utang ya kan kakangnya lagi menggawe. Kalau Kang izin baka mana ku Kang. Bi lotek. Gua wis sedep-sedep melayani ya. Kang, kakang wis pesen karo Bogor City ku. Bakas nok nining meneh ki bi bakas utangku. Ya diolini. Ada teh wong kuli mah gajiannya ke seminggu sepisan. Utang bae ku izin. Kalau izin jadi aku mah ora apa-apa lah. Ada laki lagi pengen. Tapi kone barengan ya. Kayak wong demenan be, pengen barengan be. Ora apa-apa sih Kang. Kita kepengen lotek ku. Ya wis. Kakang wis ngiler pisan kok. Enak kan. Aku yang mangan bongko. Aduh, enakan temen yang ngadon di penjepit. Onggrong serakunya onggrongnya. Barang mah penting greges lagi bengi sih oleh borongan matu gah. Ning kaji mustaqim. Enak gue PJT serakunya dan seraku. Usia makanan lagunya mah masih mending gak dolanan kayak bengen bae keambilan anak hiburannya kak. Pusing kita punya. Dolanan apa wong ngadon?
anu kak, sira mana kak mancing-mancing joko takan anu kak. Aduh, apa sih arane kak? Trigo anu. Iya, joko takan terigu wis dolanan kue bela biar anak senang-senang lah. Pusing mikir baik. Dolanan Utang. celong-celongan. Iya kuenya. Oh, wadon yang inget-inget baik kah? Iya, sira masih inget. Inget. Kurang. Mangsa kalaha ke, wong lanang mah mangsa kalaha. Wah, kian aduh temenan iya. Kini keprian saya singet kuping papa priwen gini ki. Ada panjang meme. Suti jaba siapa? Kacang panjang tas. Setiga mau ngomong loro aja saya udah gue pisan mau priwen sih. Oh iya. Kacang panjang. Kacang panjang. Engko lamunan sing dawa priyen. Ya sih ngomongnya panjang sih rane cindak ibaratnya sih sing letok beli nyari siraku. Priwen mana siraku wong lanangku. Ya wis. Sini ke bagian pakenan beli sih. Pokoknya Yo. mama mangsa kalaha, nang tenang, mama mangsa kalaha. Mimi jago nih pakai Mimi ki. Ayolah. Ayo. Kacang panjang, kacang panjang, yang panjang jadi. Sirajan. Angkat nang. Men orang jadi siruk lain deh. Priwes. Pokoknya. Aja tak semua dong. Nanang ya? Ya iya dong. Sedang. Nah, Ayo banding. Ayo sekitar maning. Ayo. kan setan me. Iya. Ayo. Kaku. Minggu kaku nang. Gimana, guys? Kayak kehilangan berangan lebaran kan. Ayo sepisan maning mama mangsa kalaha nang. Kalah Mimi. Aduh, kacang panjang yang pendek jadi. Kalah banding. Yang pendek jadi nyan. Sira banding bae. Tuman seranya tuman lagi jadi. Nanang mana? Ya iya. Di kayak berok. Nanang mapilit. Oh ada nanang mapilit mas dilatok latok kono ya. Ambokane megap. Ayo kita. Kacang panjang yang pendek jadi. Ya sulit kalah. Sepisan nanang sudah kalah. Mana Ayo raya? jadi. Ayo. Nah, Ayo. kalah Mimi nah. Kecil. Juara gak apa? Memang kecil wil makanya gue Dua. kecil wil. 1-0 nah. Kacang panjang. Kacang panjang Yang pendek jadi. Ah. Kalah baik. Kalah maning bae nyan. Diwara siraku. Aja dilap ora siraku priwan mas siraku nyan. Aja cerowok nanang, pilit nanang maju cerowok ditempel. Oh, ini aja cerowok. Blau. Mi, anu ngedan mi. Ndingan. Di, dua ngedan mau pelem kana. Aku ngomong belum dari mungkin dasok priwan mas siraku. Ayo maning meme. Ayo maning lah, sepisan maning lah. Bapak besing nembang. Bapak. Ayo. Kacang panjang yang panjang jadi. Oh, Meme menang. Nanang dikit sok, oke. Sirane wani karo wong wadon. Wani nang, karo wong tua garpan kaya kon sira wani. Mau dari anak durhaka, bapak be ah. Dik. Sira wani nyan, karo wong wadon wani sira. Giliran kalah. Ngomong telepon. Mung tibang kaya kene mbok kasih aku garpan karo wong wadon garpan temenan. Sepisan bae wong adon sepisan. Iya. Dian pak. Ayo nyan, ayo wani ba ayo sok wani ba. Dian pak di. Usah pilit giliran. Mangkene ki wong wadon ku jare aku pengen seneng pengen bunga nyan. Ayo wong wadon kalah mah dimapakan bae tuh nyot ngeling. Ya usah giliran kalah Mimi mengkono ngambek. Sirane pemendi. Dikongkon Mimi Willy je. Kokon Mimi Willy sira penapa nih Mama Willy ku? Ngongkon ngantrakan sebelah ning Sabila aja mana kan ning Compreng Kidul. Oh, anaknya Pak Ustad di siraku. Mono. Iya, ya usah. Barga pilit kalah bae giliran menang ya. Wes nang lorwan, wes ndak bae mama kerja bah. Lanjutakan aja lorwan. Tes kembar mantek asaling asa golok tes servis kembar mantek asaling asa golok asaling asa golok. Anak wong dolanan apa kana?
Ada rame rupanya. Duluan ah. Masih wani sih kalau minum masih wani. Ayo. Bah, kalah maning bae sih rakuna. Kalah maning bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita penawarakan perabotan kredit, Sampai net siapa Kang? Mr. Wan, bos kredit, tukar duit, servis, wantek, asalading, bisa kabeh. Garap beli. Sampai net preman Kang. Preman, zamannya Wiro Sableng kita jadi preman sampai sekian. Lah kasih nandingi. Haji Udin. Ini Haji Udin. Wawu. Haji Bos. Sukira. Bos tebas tejen kumba, bos tebas bangsa kawera. iya. Pun kita anak buah. Orang Kang kita ki orang garapan kredit, orang garap nugri duit receh, orang garapan ngasalading. Sampai narpan apa mene-mene ki? Ya pertama nawarakan kian. Mungkin lagi apa? Dolanan. Meluan bisa. Ya lamun melu nih gelem beli pertama nih di teplok dingin orang wong pertama mah. Ada tebak wong pertama mah torok dingin nang. Persyaratannya kayak kono. Ya iya dong. Sida. Taplok me. Si de ya Ya ayo. sira mah jebelon kian bae. Masa pindah-pindah parah. Iya tah. Ya iya kabe yung kini pertama na melu sira nang priwe Ya apa ayo. nih? Ayo sok mangga kita. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma barik lana Amin. fi ma waqtina. Ya kira lagi amin sudah. Amin. Amin. Ajak sesuai dari bagian, sabar kiki. Ayo. Kacang panjang, yang pendek jadi. Nyata beli, gagian ajak kesuwen. Apa beli terima sirane? Letang buka sirah wani beli. Iki buka sirah blokon. Kita maning bae pindo. Dia sing wakili kian mau kini manage je. Jadi manage mau kabeh. Sepuluh buka pertama kan dia lenongi. Loro maning ki. Ya kodi yang acak panjang mani lah di masa. Para beda kowe sirah mah. Ulang maning. Ya kan mau kau wis kalah ge, ya beli. Ya udah ulang maning ayo sing kalah di Slenong. 1, 2, 3 kacang panjang yang panjang jadi punya tabli ga karja pil akan dira ka karena dia bodoh Kalau maning bae. aja kalewane jagian bet iku Wani sirane. ih suwen konon ayo Jan. Mendingan. iya ya beli bukan sih blon asli dia mah Karmanya. jare karnyan pai beru nih kalahan Karmanya. bae priben Ya nih sedik ka bapakku. Iki masih pada kredit beli. Sampai nih dongan nih priwen sih bisa menangan baikku. Kita biasa dagang kredit ya. Dongan emang kenen. Bisa laris ku. Ayo garap beli ki. Wah, mana? Si, Mana lu nggak? iki gelem beli. Kalahan baik kita boro-boro harga kredit. Iku anaknya kolornya wis rusak. Usah orang makan. Kolor ya ana, sempak ya ana, bukan pengkredit gunang anaknya melah. Orang. Panen, sikin panen gelem jadi reja. Kalau- lihat panen compreng bisa orang bayar panen setengah bulan maning panen compreng tuh. Ayo. Orang. Setiba panen nganggo gerabakan kabeh orang bisa ngeprik. Dia kayak dulu siapa sih? Kaji badeng. Aja paling masih dulur. Kalau kita masih dulur. Lah, wong parak. Ya iya. Suwe-suwe mau wong parak nang. Soalnya kan lagi mau ning sok seneng. Iya. Jadi kita kan Iya. sebulan 5.000 skor DWK mah 10.000 mingguan kan ada mingguan Si seminggu ku 3.000. seminggu 3.000 selama 3 bulan Larang temen denggangan nang ah. kalau masuk ke senang mau kayak Orang mau dewek dulu dewek di adik kaji bandeng dewek kalau kaji bandeng hubungannya apa Sejen mbok beda bapak. ku masih palak idi adik kondon sok gagian aja wara-wara nih masuk ke seneng Ya wis kita ngamat kieu bae lah. mengamat kie Ngamat kieu bae wis. ya wis kok dicatat Krenyes RT14 RK-ne RK Nuridin RK Nuridin. ya wis RT jajang ka. DP beli Buru-buru kurang DP. Ya. awas ki seminggu 3.000 Iya. lamun ora bayar Apa ninggal? lakine Dika mbuana Dika gunang jaminan Mau kalau teka pedas tak beli ya Kang Nakim ya. Masih harus pedas soalnya mah. Ini Ona. Ona mendibae. ya Allah, kok iki mah bongsor ya sih. Siapa sih nak? Ih, batur lagi sekolah Mi. Apa sih dolan bae kamu dolan nungga apa sih jaluk mangan kan? Iya liling ya. Iya. Mendibae kok delang kumimin begini. Pas kali sing Taiwan Ya kini. Allah, waras ana waras. Waras ya Allah, kok si Ayu nyes-nyes. Ku
ona, priwe waras ona. Waras, ya Allah. Pangling ya. Iya, kilo gede ya. Gede Lagi pisan. sulit kok si kayak kate. Orang yang kena kata masih ketemu ning dalan, ya wis gak mana pada dolan yo. Ninget Ya, sih, Wi. Ume. Jadi Masih kan anggar. kalor kidul ngetan mulong mono. Mimi masih sehat. Mimi mah ya mengkonon kumat-kumatan bae penyakit ka. Oh, bapakannya deh priwe. Kan ya mengkonon lumpuh bae. Ya Allah, merasa temen ya. Iga mana pada dolan ning rumah Ya yo. wis aku dolan lah ya. Ya wis, lo pokoknya pengen ngobrol ya. Mimi pengen lanjut pegawaian dingin gombal dulu pada dileri. Ya wis ya, jong ya. Nih, Ini wis diraki lurus dia. wis sekinku. Lakinya wong iki. Laki deh wong tangga desa. Oh. Dia anak dulu. Burung bubuga. Merasa temen Ya wis lah, kok bayang ngobrol ning rumah ya. Ya wis aku mampir lah ya. Kok bareng ngobrol ning rumah. Kenapa sih durung gue anak baikku? Baru dua peranakan, Bu. Peranakan me. Bu hilang je Ya peranakan. Allah Gusti, bisa ya kan? Servis komper mantek. Asaring golok. Asaring golok. Waduh, pelanggan rasanya pagi. Nuker duit bisa, asal ading, asal golok bisa. Terus sama nih, tukar duit bisa. Wantek bisa kelambi di wantek sih mana? Ya ada di berang maning. Duit apa? Duit apa? Aku udah sing Singapura, Taiwan, Hong Kong, Arab, Jepang, sing di. Si Taiwan. Sing Taiwan lagi murah teh. Tira. Sing Taiwan ku segini ku lagi 12.000. Iya. Murah temen. Ya semua di Kanada. Ya sebagian orang tete mah 12.000 bagian. Mau mending ngosok seneng kaya. Kita mau ngadol panci. Kali mikirnya 12.000. Setorannya ku seminggu 3.000. Sok indebek mah. Kita ajak-ajakan ke mana-mana. Sebagian 12.000 bagian. Ya tambah bae 15.000 lah. Lah kemana? Masa enteng ya. Otak pay hadiah di kita. Apa dia ya? Priwen. Dua Hah? anak wadon. Ada. Masih perawan. Masih pernah. Oh. Gue pentakon. Gue duit Taiwan singgi. Anaknya kita terus balik sing Taiwan. Oh, cerita dari kono. Iya. Karena masih seger ya. Masih seger, masih langsing. Can ditepungakan. Masih perawan. Tobat. Pokoknya mantep. Ya ayo. Iya wis ayo. Wis makanan baik. Priwe. Duit Taiwannya dicekali. Iya. Ki duit Cingeriang gunang DP. Ya wis bagian oli-oli gonang belanja. Tuh buat tinggal duit. Aduh, kayak banget siapa sih ya? Kok si ganteng temen? Tobat, kok yang manis ademnya. Priwe bani. Kita bilang nih anak kakak bujude. Ya wis ayo siap. Ayo. Ayo bisa. Ayo. Ayo. Ini di rumah. Ning kana. Ayo. Yo. Duh, Kang Mas, siapa arahnya ya? Kayaknya lamun orang kelakon kita makanya wis sungkan bagian bunuh diri baik. Dijebur ning kali asat. Duh, wis kayak mah kita mah pengen adus bae wis. Wis pengen adus bae wis orang tahan. Kita wis. Basah seluruh tubuh, menyentuh kalbu, manis semanis madu, mandi madu, basah diri ini, basah hati ini, kasih dan sayangku menyinari hidupku bagaikan mandi madu. Mandi madu. Mana suara keracak-keracak banyu kan? Kayaknya mau ngadus gitu. Ki mau salah, ki mau gagal, ki mau ngadus ki. Daun bilang anduk ya bega, wis nyampe kah? Ngerasana tengal aja. Ki mau gagal mana ki lagi adus ki mau ngadus. Parah kita. Basah seluruh tubuh, menyentuh kalbu, manis basah. Gedang. Hei, sudah beli gajian 3.000. Hei, Goblok. Ingat beli. Ya inget lah. Mungkin dolanan ceplak nih kene bareng. Iya, dolanan kayak apa
bon-bonan. Gaplek. Iya gaple Iya, coklat. congklak kan gambar gambar. Ini anak. Anak jero. Priyo ning Taiwanku. Ya mengkonon sih enakan. Ini pegel mau gawene. Sih bisa nih balik kenapa? Wis entok kontraknya. Anune mana mangkat maning kan mat maning. Ya rencananya mah pengen yang maning. Enggak nok nining ditombol ning tak langsung mau untuk lotek dulu di lotek ke. Iya maaf Kang, mau ku ketemu ning jalan karo batur lawas sih. Mau iki batur ya? Kenal dikit Kang. Yakin. Ona. Oh nah, Iya. Batur cilik. batur cilik. Iya lagi mau sukan bareng. Ini kakang nang baru. Ya Kang laki mau aja, cuma cilik. Kira ini. Iya kita kita. Wis lawas kita. Awas. Ya wis kok kita pengen baju dikit ya. Ya wis. Nah, batur dikit. Ya wis Ya, ya. pengen baju dikit. Iya ana tamu benak orang kayak Oh, jadi nok ku bature nok nining. Iya, batur lagi cilik. Batur lagi cilik. Iya. Wis lawas tau orang ketemu. Pantasan orang tahun dulu gue sampai balik luar negeri. Iya. Ya lagi zaman-zamannya sekolah mah sering dolan meme kan. Ini dolan ikan, ada mangan, ada nadus, teman-teman. Yang mana san mau gue kaget, mau ku nok nining ku ditonggoni kan ku lotek kata-kata Pak. Wis lawas tah karon. Ini. Karo nok nining mah mungkin oli 5 tahun lah. Kayak pernah bilang kan ini Ini mantannya kita kayak mirip kah? Iya, si mantan iya kayak mantannya kita ini. pada bayar. Iya, ya sing cungur-cungurnya mah bentuk-bentuknya rupa-rupanya mah pada baik. Umur pesek mungkin. Mono lancip rekono nih di pesek. Iya, Raine kok kayak mantannya kita kah? Mengingatkan jadi. Mungkin ya sekedar mirip baik. Kok bisa ya? Konon kah persis banget kah? Yakin. Sira mengkon lurip. Priwe sini. Ni umay dewek sira. Kini siapa? Kini siapa? Bature nok nining nih, bature nok nining. Sira siapa? Sira siapa? Kita baturan ini. Bature nining tembak mang Eh, balik ning luar negeri. No, jadi. bagian sira ayu gak aja mengkonon. Dakin ki wong duwe rabi. Guyonan-guyonan, cakal-cakalan tangan, ciwit-ciwitan. Model apa mengkononku? Nih takon bae mau ku takon. Kim, ajakan ngomong sira ajakan ngomong Kim. Wong tua kin geleng dewek sira kayak konon ki. Yang mimi sing dideleng ku belum tentu nih kan bener nih. Kita kun geleng dewek. Sing kadonku kita kun niteni sira duil-duilan, cekal-cekalan tangan sira ku. Pengen lagu apa sira kayak konku? Sira ku nyenengaken karo niningku. Tibang sira ku urip karo niningku durung nyenengan durung apa. Sira lewani garapan demenan maning. No. Dakin kedua rabi. Iya, Aja mengkonon. Duh, kita baturan nining. Iya, weruh kita geki kok lakine nining. Weruh. Tapi sira ku beli pantes nok guyonan kayak kono beli pantes. Ya. Nining. Ning. Nun, Mene ning. apa lagi gawe banyu Mene wis ning. Ora petak lagi nira kining. Mi salah paham ini. Aja ngomong maning sira ku. Salah paham. Aduh, priwe ya jelas nane. Nining. Ki, laki nira ki karo bocah iki sapa? Iki batur kita mi balik sing Taiwan. Oh, beli mi kiki bature nok nining nih. Ning, sira ku aja polos-polos temen ning urip kuning, cakal-cakalan tangan. Tangannya kok sining pupu. Emang kayak kon karo batur ki. Ora nok bohong. Ini masih ngawet zaman Belanda kamu konon baik Kang. Sira mah demen ndablek pisan enggak? Ndablek pisan sira ku. Waduh. Sira apa maningan? Kenapa sih ngadon rame-rame kurung sekarang gua apa? Ya urung dewekku. Gini siapa gini? Bature nining jare dia mah bature nining. Lagi dolan. Iya, Pak. Terus ana ribut-ribut apa gini? Lu kita kurung nyat sing kaduan ku nyat. Dakim ku guyonane ora pantes didelenge nyat. Ya wis lah ngadon izin boleh gak tanggung kepada dia. Lu Wis anu pisan Kang. Wis udah baik Kang. Buatan salah paham terus sila tuh. Salah paham pribene yo kita. Anu dewek Kang. Ya wis ya. Kalau enak kita udah jadi nih. Ya wis lah pamit dikit tuh ya. Ya wis kono. Wis udah mana. Unji. Maafnya nok ya. Oh, sejen sira kunok. Aja mengkonon no. Wis iya. Bagian sira ayu bagian pasti gak beri kena. Ya wis ya. Assalamualaikum. Serang wis waduh wis sila tuh. Warai kuning.
Laki mo konon ko, ajalak ano temen. Siramanin ko. Wis benak anak tetangga itu kan nanti. Anak apa sih? Cung, anak Nining. Salah paham, Oh, Pak. salah paham. Salah paham. Tinggal Mau gue banyu tinggal gue. ke banyu kayak Dakim karo Batu Renok ini mau ka. Ya wis aja dia nenek Ngobrol-ngobrolan. aja nenek ati sebab Mimi mau udah apakah Mimi kernyes mah. Iya. Aja maning salah Mimi kebenaran ini salah pahamnya bagi mengkonon. Ya Allah, kayak gini teman kita ku merasa ternodai. Wong lanu kok kayak teman sekos nyosor bae kayak entok kayak soang. Masih kayak lah harga diri pisan kita ku ya Allah. Pancen kita kudu kepriwe kini ya Allah. Bakal sekaya kena ku kudu kepriwe. Arep sambat-sambat ning sapa, arep tulung-tulung ning sapa. Duh Gusti. Apa wis hina lir keset lega diri ning mata ni sampean kaya barang loa. Terlalu bahagia urip karo sampean mangan sedina ping telu masih angger tetep kurang. Terlalu bahagia duwe laki sampean klambi ning jero lemari langka sing kamot ning badan yen rabine gering disangka ora seneng yen rabine langsing pokatan ake sing demen. Aja apa sih? Seneng nggak? Tumben nyanyi-nyanyi. Deh, beli berubah mimiku bengenek ya. Penyanyi Genades. Iya tah. Iya, sing putrane nomor 1 nek kah? Mungkin ada sing anggaranu kah? Iya, manukan kah? Oh, Nok, apa mi? mimiku be pandangan sah. Siapa? Wong lanang tukang perabotan. Mimi naksir mani. Dibeli. Oh, bapaknya priwe. Beli nok. Mimiku niatnya mah pengen jodok nasira. Di. Karo tukang perabotan kue ganteng wongnya baik, ake duite, tukang perabotan, tukang wantek lambi, tukang tambal panci, terus ake duit asingnya kan sing ana gambar wong Cina-Cina kayak kue. Lamun ditukri ya, sing siji kuda diakeh kertasnya. Kue among apa pan sih mi kayak zamannya Siti Nurbaya bae. Beli papa nok segiga. Jodoh-jodohan. Beli papa, ora papa. Kayak orang sanggup golati lanang dewek bae. Ya soalnya wongnya ganteng nok, Mimi ku ngerasa cocok. Cocok Ya, pisan harus karo Mimi bae. nok onahku. Masa Mimi ku mamanya pintar medit. Bokat lah, pengen ngewayu lanang. Astagfirullahaladzim. Aja kayak kono nok bloli. Ora oli. Kayak kan lagi kayak konon musim lagi. Musimnya Aduh, priwe. lanang bae sing ngewayu wadon. Ay. Kayak mau wadon sing ngewayu. Pinteran. Ya, anaknya siapa dikit sih. Pinteran anaknya kita ya Allah, tolong. Servis kompor wantek, servis Nah. kompor wantek, servis Ih, kompor Mimi, wantek. suaranya Asalading golok golok. Iya, kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Iya anaknya diki aku. iya kayak anaknya kita kinok. Wonge. Iki anaknya kita ayo ya. Mantap. Iya nok. Wiwen. Bisa asalading, asal golok. Bisa servis kompor, wantek, tuker duit, pokoknya masih gagal bisa. Kayaknya bentuk kayak mi. Iya. Hebat ora Mimi kunjodok Jelas. Kurang apa wonge ganteng. Duit pirang-pirang. Ya item manis. Idi. Wis dong. Kompor rusak ora pusing dibeneri dewek. Orang salah mi. Panci bolong dibeneri dewek. Api bolong dibeneri dewek. Iya, bisa beli lambar arti rangdaku. Ati nerangda bagel bawol ditambah lagi kabeh. Aduh, tuh kurang Wiwen. sebenarnya maning dong. Orang salah. Duit luar duit Indonesia duit ebek Priwe dadi niki, nek Priwe. onak Mi, ya langsung tak ampun. lamun sida Sukiki pengen mark ngaji Sukira pesen tenda pesen riasan kabeh korporas mana keding Organe
organ sekalian, arak-arakannya Genades. Iya, wading baik. Wis pokoknya mah terima beres. Ini senin deh. Jaluk kira mas kawin nih. Sok. Sekian tak panjeri tah. Gimi apa-apaan sih nih sini? Bujuk terus nih, bujuk nih. Kurang apa nih? Ya Allah, Depek. ake duit teh Servis daripada kompor bisa. kah lakan Kolok. Lading. Ih, mau apa sih Mi kayak zaman di situ Nurbaya-baya di jodoh-jodoh namang. ya sora papa nok nurut Mang, ya bentukannya kayak kene mami mah. Penting duit. Mang, los Mimi bae mana kok kawin Mang. Lah, ini urusan iki Mi. punten baya mas ya priwe kieu anaknya kita kayak gini Dibujuk. ya wis engko tak pujuk ya pokoknya Lamun wis gelem, aja sukira langsung di-booking. ya wis tenang Genades lu lihat lu bengi ngarak jabane Karanganjar mentok bisa compreng. Genades kabeh. ya wis kita percaya ya Mimi percaya pisan tapi ya punten bae anaknya Mimi kayak kue aduh Dibujuk. iya wis tenang bae tak pujuk nih Mimi Mimi duit beli. ora nang Dulu kira. ya aduh enggak setor anu bae baru nggak belanja Ada sepikit duit. Rika. iya ya bang wadon ada tega Aduh, ya Allah. Semua pasti kayak Arjuna Ireng nih. Ayo judul lagu kali Arjuna Ireng. Kang Mas, skema. Kita kudu harus bisa ngenak-nak hati nih wong cakuan. Terus kita kudu menek kependem, demen tak simpen kita. Terus kayak judul lagu zaman sekian demen kesimpen Korea. Ya wis kesuwun. Ini. Cepatnya. non Makanan baca. iya priwe Kita kudu demen pisan kan terus atin kita us orang bisa kependem Yo, Ce. yo, yo. Terus orang bisa demen kita us demen kependem pisan us tema kita ku us jujur baik demen nih tukang kredit ku priwe ce Demen. ce oda priwe Siapa kini demen siapa? ini pisan adine kita adine kita Dikit. sih Kang apa aja kesuwen Ajak sun priven kini. ayo dadanya pengen dikawin Kang Pengen dikawin? iya Idi Ayo. bisa apa dewek ke? Ya, bisa nyambel bisa goyang Kang ayo Bisa servis kompor beli. orang bisa Orang bisa tuh ya dingin gak? Dingin. Dikan anaknya siapa? kita kudu mendika Kang Demen. aduh Reng yo beru. Dikira. Kita sampai dika. kiki adine kita Kita ku sering deleng. Kian ki sering mangkal ning pasar impres. ada lancang Kita weru bakal subuh nganter mertua adek kita belanja ning pasar aku ya deleng dewek kali goyang-goyang di tengah-tengah perapatan ngaku. aja lancang Kang Aduh lancang. Barang aku pada bae yang keburu. Dika semangka inul kita ya semangka inul. Saja kalewa. Dika bonteng kita bonteng. Masa pengen ketemu bonteng maning. Ambar. Rizki Bu, ki. iya Bukat ki masih macem-macem. Ki ana boneka, dewek karawati. Bukan anak dombu apa ya beli santetan Aduh. tuman aduh kayak kongen Kang bodoh teman wes ya Allah aja macam-macam aduh Kang jauh Assalamualaikum beli mana tante aja bilang korup sekanok butuh siapa sing dagang sing tukang kok anu servis gas kanok iya lu sih tante lah ka duit teh kana nok harga kelinci aja gelem nok kelinci walet singgung mau apa sih nok iya wis aja ya wis endak kanggo tante baya ya lu konang tante lu mas ya gawat mungkin ya gawan ya, mas wis. karungi Kalau lamun sinok misalnya diomongin Mimi ya kono aja gelem wis kon emong kon ya kon barine konon Yona ya ngomong. iya nok kono ora gelem ora demen kono ya wis kanggo tante baya nok ya Ya, wis, Los. ya wis Ya, wis ah. kono ya nok ya Iya. kamu ngomongku ya ning Mimi ya nok ya Iya. Duh, dasar masih bocah. Gampang beda dihasut kudu cetek kecil. Bocah semua mah masih bisa dihasut. Pusing kan, bakal pusing mungkin pusing. Kang Dakim, Priwe nok, orang nih kayaknya sih. iya mau liwat delong Kang Dakim lagi dewek kan. Oh, Oli duduk ya. oli, Kenapa sih? rungsing nih rumah lagi rungsing pusing kan, pusing. Priwe bisa anak menek ini ngurus nih kebun ku. Lagi apa? Lagi kesel. Asal priwe. Kesel apa sih? Anaknya dijodohkan Kang. Jodoh kapan kayak wong zamane Makan nih kan, dijodohkan mah coba. Ngomong mending wongnya normal, wongnya kayak abnormal kayak wong. Tapi lamun wongnya baik mau apa no. Ai wong tua mah jodoh akan karo anakku dua tujuan baik. Tapi emong, Kang, ini sebenarnya mah ya
Priwi dari sebenarnya Priwi. duduk kuan bae alasannya ku. Yang pertama Yang pertama karena wonge aneh. si aneh. Aneh. Bisa disebut aneh. Ya aneh wonge dan ngono. Oh, kurang flatter. Wong edan. Iya. Apa sih itu sing keloro ki ya? Priwi. Tapi isin. Isin. Iya, Bisa isin. jujur ya. Sebenarnya mah ono ki dua rasa nih kakak. Jadi apa sih kayak ngena aku non kakak masa lalunya ona. Nok aja. Aja dua anak perasaan karo Kang Dakim. Sebab Kang Dakim ning kene Gus Dur Abi mah. Akeh wong lanang sejen ga. Sing duwi ganteng, sing duwi sugi, sing bisa berbahagiakan. Nik Nok Markona. Ai arane perasaan mah angel tuh Kang. Intinya ku ya apa sih ya bagian kakang istiarabi kayak tetap bagian lah teman kan di madu Kang. Kita mau dicodong bagian kalau kakang baik. Nok kakang orang bisa mengkonon. Orang bisa mengkonon, kakang mau bisa mengkonon. Maksudnya ki kakang dia wis duwe nok nining konon ka. Kakang ge ya mau nyakiti perasaan nok niningku. Iya, weruh. Ya tapi priwe maning sih ya wong arane ge perasaan. Ya memang perasaan mah orang bisa dihalang-halang hidup priwe akan. Cuma kakang mohon ning kene aja lah seneng karo Kang Dakim. Duru sing masih dewekan. Priwe Kang ditahan-tahan ge. Jadi mungkin itu dari kakangnya keder. Kakang sebenarnya malah gini mana ada masalah. Nok Markona ngomong kene. Iya. Kudu ke priwe atuh. Lalu karo Gusti Allah nyeluakan coba sebab Ya, tapi kita bagian Kang dari sing keloro ge. Karo apa? si jibai goran tok kakang gunok si jibai orang bisa bahagiakan nih kene orang bisa bahagiakan karo nok nining apa maning loro nih kene. Nyata beli ke sana aku. Ini mau salah mau celanang iki anu gua kah. Mantune bekernya sing wingi utang anu trengkal. Ngajar rabi masih ganjen bae. Hus. Dah. Dah. Baru beli anaknya Dika lagi demenan karo mantune krenyes. Wah, paling gak mantu deh krenyes. Wes, mau supaya dibatlakan baik kasih Sukira. Salonnya kayak apa ini rias-rias supaya dibatlakan baik. Generis batlakan baik lah wes. Beli bener kan Dika bu. Kodi. Ya wis pakai dulu makan baik. Ngomong baik nih krenyes saya bahwa mantunya ke orang bener harus goda anaknya kita. Ayo gagian mana gagian? Tapi ki nyata wong lanang mangkene iki ning Eno bagianan sira ayu bagianan sira rang beli pantas nok mung kaya kono ning wong duwe lakiku sira sepira ayune sepira bagus lah karegane nok lamun sira wani demen rabene wong ki Prengkal lunas dumba ke sabaya-baya. ora pantas ora pas sira Ya. Ora pantas. sepira sira ayune sepira sira gemblenge sepira sira sugine lamun sira lamunan sira wani demen rabene lah karegane nok sira lah karegane Bener, aja ilok nyalak na anaknya kita be. Durung tentu anaknya kita sing salah. Ke, mantunya Dika sing goda anaknya kita. Ayo si Bahenur si masih perawan. weru kita ge laki anaknya sampeanku weru anaknya sampeanku bagus balik sing Taiwan anakku mau suwi gembleng anaknya sampean be sirane apa ya ora gemen